strani Crne Gore. U tom trenutku bit će manje problema nego što ih sada imamo. Vjerujem u to i nadam se. Primjetna je aktivnost u vezi sa političkom krizom u Crnoj Gori raznih udruženja Crnogoraca iz Srbije. Kako vi kao Crnogorac gledate na te aktivnosti? Čujte, to vam je ta komedija. Mi imamo gore te terazijske Crnogorce koji nisu samo ih recimo politički trenutak potpuno razotkriva. Ali to vam je struktura koja je od 1918. godine. Kad kaže, molim vas, da su ti izbori samo radili komunisti, ne i ta 1918. godina, prva Jugoslavija je napravljena također na pogrešnim osnovama. Isto na osnovu nekakvih ćoravih kutija. To je bilo i u Crnoj Gori. Nema ni biračkog materijala te velike podgoričke skupštine. Nađite ga neće. Kapitalni akt u jednog naroda. Neka se nađe arhivski dokument, da je uopšte vođen spisak i tako dalje. Nećete ga naći. Dobro. Te prema tome, tada je, pošto su se granice Crne Gore i Srbije dotakle prvi put u svojoj istoriji, odnosno drugi put 1912. godine, mi smo tada dobili kategoriju takozvanih terazijskih Crnogoraca, koji su imali, što se kaže, beričeta u Beogradu u mjeri koliko su radili protiv interesa Crne Gore. Da vam kažem, znači, u Beogradu i u Srbiji imate ogroman broj poštenih, časnih ljudi Crnogoraca koji su ostavili svoj veliki trag u svim oblastima života i rada. Ostavili su i u kulturi, i u umjetnosti, i u nauci, i u sportu i tako dalje. A imate jedan broj koji se otvoreno stavio da radi za interese Srbije. I pazite, ne samo da oni to, kako da vam kažem, rade samo zbog te sinekure, nego oni su ubijeđeni da su Srbi. Sad idemo do kraja. Koja je to priča do kraja? Sve humanističke discipline koje čuvaju pamet jednog naroda uče se na Beogradskom univerzitetu. Razumijete? I u principu protiv toga se ne bi mogli imati ništa. Ali na tom univerzitetu se uči jedna drugačija istina o Crnoj Gori. Jedna istina koja govori da su Crnogorci elitni, čistiji Srbi, srpstva i tako dalje, najčistiji i tako dalje. Sad pazite do čega je došlo. Kako vam se to vraća? Znači, oblikuju se prema formi kosovskog mita i sad pazite, taj recimo kosovski mit i sve to što se dešavalo recimo do prve polovine i u prvoj polovini 19. vijeka, to je bilo produktivno, to je bio mobilišujući, antiturski i tako dalje mit na osnovu koga je konstituisana ta recimo savremena moderna crnogorska država. Ali, savremena moderna srpska država. Ali umjesto da se sa tim mitom jednom prekine, odnosno da on stvarno postane mit, kao Viljen Tell, svaki imaju, čujte, svi narodi ozbiljni imaju nekakve svoje mitove. Ne znam, Švajcarci Viljema Tella, Njemci sagu o Nibelunzima, oni sagu o Njalu i tako dalje. To se sve zna. Jel? Ali to su mitovi. Nijedna ozbiljna istorijska nauka taj mit neće uzeti kao, da vam kažem, odlučujući faktor za izvlačenje političkih činjenica. Sad, znači, ti mitovi se uče i dan danas na potpuno pogrešan način. I ti mitovi su od ovih ljudi koji su došli iz Crne Gore napravili tako velike Srbe, od Srba i Hercegovaca, da su oni shvatili da imaju pravo za to što su superiorniji od onih tamo Srba, znate. Superiorniji su, pa ja sad ne bi to pričao kako to oni pežorativno, gotovo rasistički znaju da kažu, njima su Turci nekoga vodili u postelju, a mi smo kao čisti i tako dalje, da preuzimaju sudbinu Srba u svoje ruke, sudbinu Srba i Crnogoraca. To je ta strašna stvar. Međutim,